iyo tuhageze tuhita duhindura ikiganiro tugahita tuvuga ati banyarwandakazi ibyo Kenesi yavuze ko abahosta ari indaya nibyo. Are you satisfied ko Mutesi Jolly ibi bintu by'aba bana iyo hageze hazamo ibintu bishobora kuba birenga ibyo nshobora kuvuga? People don't want to listen the truth. Imivugire yanjye itihagarara aho ngaho ntabwo gifite power. Nimwakire ijambo ry'Uwiteka. Ntabwo gifite ingufu. Uretse gato tuti Kenesi ati abahosta ni indaya. Abahosta ni indaya. Abanyamakuru ni injajwa. Twakomeje neze mubwire nico nagusubiza nahita ngusubiza iyo umbwiye ngo gutyo naje ndakubwira ngo abanyamakuru ni injajwa. Dumba ntabwo gufata umuntu urimo ko umurimo utunza abantu siko bimeze. Ntabwo ushobora gufata umuntu umwita indaya umuntu utaguze. Sinzi kubyumva. None se kankubaze uramanuka ikiga Step up my fan, step up my fan. This is a step up TV show. This is a fire. This is a home of talent. Ladies and gentlemen, are you ready for this day? Are you ready? Tukubwira ngo ikaze kuri Step Up News, uraza kuburi kumwe n'umuhungu wawe DJ and Sharp of the Matter Vibe n'ibindi byose. Turaba tuguha inkuru nyinshi none n'ubwo twe dusanzwe tuvuga inkuru imwe. Uyu munsi turaza kuba tuvuga inkuru nyinshi, turaza kuba tuvuga inkuru zigiye zitandukanye. Turaza kuba tukubwira umugabo muri Nigeria witwa Ejo ndakeka wamwumvishe ufite ahantu wamwumvishe kuko uyu mugabo ari gukomeza kuvugwa ahantu hose. Uyu ni umugabo wakoze agashya ubwo banki yayobeje amafaranga mu buryo bwa paraxida akajya kuri konte ye akaba yaranze kuyasubiza akaba yaremeye gufunga umwaka wose kugira ngo asubize ayo mafaranga. Mbese ariwe banki kayobereza amafaranga aho wabyemera. Ayo mafaranga utagira ngo ni make, ni amafaranga $270,000 z'amayene, ubwo mu madolari ni $180,000, mu madolari na $180,000, ubwo mu manyarwanda ni nka miliyoni nka 200 hafi. Urumva yo ni amafaranga menshi cyane ku buryo umuntu wayabona akayasubiza. Umva ngo byagenze ute? Ubwo amafaranga banki kimara kuyayobya kimugeraho nta kintu yakoze, yahise afata ya mafaranga yagiye ayoherereza inshuti ze, ayoherereza mushiki we. Amafaranga ntabwo yayasubiza. Se wahara ntabwo wahara, reka uzahari nakubwiye iki. Ayo ngayo iyo yagiye kabisa. Bamwita Davis D. ubwo uyu munsi harimo ari ku gihe.com arimo aganira n'umunyamakuru w'igihe.com. Nibwo yatangaje ibintu byatunguye abatari bake, ariko nyine rimwe wamwumva ubundi ni wamwumva, ariko hano icyonje noneho uko kwita update nabusesenguza uyu munsi ndibuze kuba nkwa. Bamwita Davis D. ngasanga ihangana riri hagati ya The Ben na Bruce Melody nta kintu rifasha iterambere ry'umuziki nyarwanda. Nkuko yarimo bivuga ku gihe.com, yavuze ko ihangana ry'abanyarwanda, ihangana riri kubera mu Rwanda, ikintu rigamije ntago ari ibikorwa n'amagambo gusa barimo bavuga. Yagiye akomeza atanga urugero rw'abanyanigeria ukuntu avuga ati nimba umwe aguze imodoka undi yakwiye kugura imodoka, umwe yasohora indirimbo undi akayisohora. Ariko abafana ba Munyakazi nabo bavuga ko n'ubundi ntago bahanganye na The Ben. Munyakazi tukubwira ko yamaze kugera muri Tanzania, ubu ngubu Munyakazi kabisa ni Munyakazi ahantu hose. Ubageze muri Tanzania, yari muri Kenya, arimo azenguruka, arimo yagura ibihangano bye. Biri kuvuga ko ashobora no guhura na Diamond akaba yajya kuri Wasafi kubera yuko ya ndirimbo bakoranye pom akaba ari indirimbo ikomeje gukundwa n'abatari bake, ikaba imaze kurebwa na 4,800,000 mu gihe cy'ibyumweru 3. Urumva n'umusaruro utangaje. Bamwita Munyakazi. Ariko se The Ben arihe kuko banavuga n'ibindi Davis D yavuze n'ibyo. Ngaho mumbwira ukuntu abantu bahanganye, umwe asohora indirimbo ndasohora undi nahangana rihari, ubwo nabwo ari n'amagambo gusa. Menya The Ben arashaka gutwikira igitaramo cye gusa, atarashaka guhangana na Bruce Melody. Muri se yabishobora. Bamwite Munyakazi. Kankomeze ngubwire ngo bamwita Kijingi nimba uje ukurikirana entertainment yo mu Burundi, nawe akaba yamaze kugera mu Rwanda, aho araza kugaragara mu gitaramo cya Jenny's Comedy, ahagiye kuba
ataramira abanyarwanda, araza kuba ari kumwe na Farimerisi ubwo yari ari ku isibo, yaje kuvuga buryo ki uyu mubano mubi uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ukomeje kubangamira cyane cyane entertainment. Uyu mubano uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi utameze neza mwe iminsi uri kubangamira cyane entertainment ya mu buryo bwo guhangana n'ibiki. Ntabwo tukiri kumva cyane cyane abahanzi b'abarundi cyangwa entertainment y'u Burundi vurwa mu Rwanda, cyangwa abaho kugenda bakora ingendo, bakora ibitaramo bitandukanye kubera umubano mubi. Twizere ko uyu mubano mubi uri buze kurangira vuba. Tukubwira ko hano ni kuri Step Up TV show, udusure ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Step Up, kuri TikTok ni Step Up, haro hose ni Step Up. Uno tujoininga muri group yacu ya WhatsApp, link iba tubifite kuri Facebook. Unyarukire kuri Facebook wandikemo Step Up TV show, uraza kubutubona. Dukomeze tukubwira ko amafoto meza n'ahandi hantu ari gufatirwa. Saint Valentin yageze, abantu bashaka kuba bacelebra Saint Valentin mu buryo buri special, abantu bashaka kuba bacelebra Saint Valentin na vibe nyinshi, babwira ngo Kevin photographer ni photographer wenyine waza kuba yagufasha. Wowe ikintu ukora, mwandikire kuri Instagram ni Kevin photographer, kuri Facebook ni Kevin photographer, cyangwa umuhamagare kuri WhatsApp abe yaguha serivisi uko uzishaka, kuko niwe utanga serivisi nziza ijyanye n'ifoto. Nge naremeye ni mubi cyane. Kanongera nkubwira indi nkuru tugiye gusorezaho uyu munsi. Urumva ntabwo mubwiye inkuru nyinshi, ariko n'undi tuba turi kumwe always, zajya nza nk'uko dufite inkuru zigiye zitandukanye. Turasoza tukubwira narinjiye navuze ko ibintu by'umupira w'amaguru, nk'umuntu bakunda umupira w'amaguru ngo bari kuryoherwa bw'iyi minsi. Simani iyo sari senari Real timbagurwa, wanavuga niba fuwa umupira ni iki? Umupira ni kimwe abantu nkubwira ko Reyo ikaba imaze gutsindwa na Polisi, bikaba birangiye Heroes Cup, akaba finale hazajya ikipe ya APR FC n'ikipe ya Polisi FC. Nk'uko byo abantu benshi babitekerezaga, ndakeka nta muntu utunguwe. Wanamugani wa Jangwana ati yashakaga yari karayibuze kabisa. Abafana ba APR muri he cyane twabona muri comment n'abari mu ihangane, mujya muvuga ngo harya yanga muzamanza mwisubize umwami, nimudasubize umwami nacyo nabizeza. Step Up my fan, turaza gusubira. Stay tuned, this is the Step Up news. Tuba turi kumwe every day, tuba turi kumwe mari kubera wowe. Step Up, Step Up, Step Up. Thank you. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in entertainment with Kevin photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin photographer, online service, make more than one with us.